Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauni rin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiyaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin nasadya inabutan sin suara ini. Damikian. Masih rakitan ni wa pangadyan bunga sin pag-iman. Habunga sin pag-iman. Papasingurun kita niyo. Di kita niyo pabutasun sin Allah Ta'ala. Ang mga sila bariman usog, iwan bariman babae. Sabab kal na sila yadtuhin wala nabutas, wala imakak. Dahil nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan uno pa inji matu hawawaw singgumi, doon da sila apamarinta, hakabayaan, miyamarad, sin pamandu simahasud simahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga kakasisin Allah Ta'ala, ang ganap pangadjian ni atud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikahang po, paayat hikahang po tagdua, Suratus Saf. Di ayat ini paltawaran kakuyaran. Dahil nga mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamanga sila ganarulin atay. Pamanga sila rawgot, impito ang gauta, magtag-ipon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak ka po, karunahan simmasya na to ini. Yung mga bihad to nasabot, sababkal na, yari nakita ni Uhamasa, mataod manusia, liupasin sa taod-taod, in parsugpatan, antara sinipon iwan tagipon. Buat malengkan, in mga sila, bariman usog iwan bariman babae, masisila, imalup wala nila tiyay Quran, in kanunungan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakabuhi nila, damikyan, ialop nila ing karayawan, dahon nila, manaykod deng adunya, umalup, pahadarat sin mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak ka po, tayong hukanta niyo, in palman sin Allah Ta'ala, ang mga bariman. Ya ayyuhallazina amanu, tiyawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin tawag, ando kailo, ulong iwan lasa, iwan puyat. Hinda siyo sila yan, allazina amanu, amin mga sila, yamalan nila, impagtuhan sa bundal, insalakan niya, yamalan nila, in rukun iman unum. Yamalan nila man in rukun iman unum. Kalasahan sila sintuhan. Kaya lasahan man sila sintuhan, palihalaon sila hakabuhi iwan nakamatay. Di na to karausan palihalaon imbaran na to misan uno pa. Tumarawa. In panyap, ipagpalihala na to, habaran na to, wayron dahing kato taniyo, wayron dahing kanila, in katanyad to, dahing hamahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakay, iwan hipapakay, sin Allah Ta'ala, hamanga bariman usog, iwan bariman babay. Napakay nila manyad do. Kasuwakan nila, kasuwan nila, iwan katagihan nila, ing kabayaan sintuhan. Magkarunahan kita niyo mga anak po. Kakuyagan, sinallahu ta'ala. Di na to karunahan ing kakuyagan na to. Bang di makada kakuyagan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ing kuyagyan, hikaastul, iwan ikamulka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakabuhi iwan nakamatay. Tarawain bariman. Farman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, mga kamu bariman usug iwan bariman babae, kamu na yan ang kalasahan sintuhan ng dunya sambil paadlaw akhirat. Hal adullukum, mabaya ka kamu, palman sintuhan. Mabaya ka kamu, amin mga kamu bariman usog,
iwan beriman babae, panduanku, baitaanku, sinaum palabin dayaw. Sin magsusungin dayaw, magsusungin lanab, magsusungin sarap, magsusungin kuyag. Kuyag mo, iwan kuyag sintuhan. Uno yan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mabaya ka kamu panduan. Isin na nga subuyan. Tuhan. Simple ang asubuhan niya, bariman usugiwan bariman babae. Mabaya ka kamu. Nakauna pembaya. Qalu sami'na wa ata'na. In pamung nila. Dungugun na mo, ingatun na mo, pagtaatan na mo, in kabayaan sintuhan, di na mo pagtaatan in kabayaan na mo, iwan sing kabayaan nila. Uno yan tuan, tijara, usaha, tunjikum min azabin alim. Masalamat ang kabuhi mo, dahil nga kapirigluhan, dahil nga pitna, dahil nga musiba, dahil nga sabarang simangi. Usaha, business. Inula dakula bihaon, lubuhon nila inhula bang kumangi business nila. Pagdampanasun nila manusia bang kumangi, sacrifice nila. Way magmula tao. Sumanyang imbuhi, sumanyang impatay, sumanyang imalama, sumanyang nasususa. Maita, way pag-akal, way pagtipu. Amasa na to ini, nag-akal na, nagtipu na. Inway ra pag-akal, inway ra pagtipu. Nasusug patin atay, nasusug patin suara, nasusug patin pituang gautabaran, pakabayaan si mahasud, si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Inagi nila, sami, nautuhan na mo. Tunjikum min azabin alim. Masalamat kamu. Di nga kasusahan dunya. Iban di nga kasusahan adlaw. Nga anak ka po, biyain dakbo si manu siya dunya ini. Halawang kasusahan. Hindi na magkasusahan, bariman. Maita, aun lapal nila patuhan, qaddarallah ma sya'a fa'al. Hindi matungini bukun kabayaan na mo. Kabayaan, qaddarallah. Allahu Ta'ala, magbabaya-baya uning kabayaan niya. Lilla kami utuhan na mo. Magpamung bihad tura, amurem bariman usug, iwan bariman babae, tiyawag sila, mabaya kamuha ini. Sami'na wa ata'na. Nutuhan na mo. Mawa kami si masanya nga dunya, iwan masanya nga adlaw akhirat. Na unuin hinangon. Number 1, tu'minuna billah. Pagparat saya kamu simparat saya sa bunal patuhan. Mengkan bariman na sila. Ini kasalamat kaniyo. Tunzikum min azabin alim. Yawmal qiyamah. Wa tunzikum min al-masaib wal musiba wal fitan wal balaya fid dunya. Tu'minuna billah. Pagparat saya kamu simpagparat saya sa bunal patuhan. Doon hasalakan, doon haatulan. Bukun haatulan, hasalakan hinang sintao. Doon haatulan, hasalakan, piarasin Tuhan, hapanagnaan Nabi, iwan hakahinapusan Nabi, iwan Rasul. Tu'minuna billah. Hakikatul iman.
Pan-ni'matu awwalun, pal-imanu billahi awwalu ni'mah. In pamarat saya patuhan sa bundal, panagnaan nikmat. Isiyusi manusia na parayaw niya, na agad niya ang kabayaan sintuhan, awwalun ni'mah. Isiyusin tao, wala niya na agad, awwalul fitnah. Taniyo mga anak po. Tu'minuna billah. Pagparat saya kamu patuhan, haatulan, amuin naraak kumaun kaniyo, palmansin Allah Ta'ala. Hisiw yan, tu'minuna billahi wa rasulih. Ini karua. Pagparat saya kamu, panaraak ko, Nabi Iban Rasul, dahil nga panagnaan, sambil aula-aula na, in Nabi Iban Rasul kahinapusan, junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Yan mga anak ka po. Na, bang muad to yaga imbihad turak bus, imbihad to hantang, falakan na'ma, falakar rahma, falakar rida, falakal baraka. Aung kay mo ni'mat. Sakalin ni'mat biyawon ko ang sintao, pagkaon, pag-inom, badyo, pamayway, sasakatan, huun. Awalun ni'ma, an tu'minu billahi wa rasulih. Panagnaan nikmat, panagnaan rahmat, panagnaan barakat, panagnaan kuyang, antara na to, iwan sintuhan na to, imbungan niya, antara na to, magkahi. Amo na magparat siya sa bunal, hakabayaan sinallahu ta'ala, wukon hakabayaan na to. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Taniyo mga anak ka po. Uno pa, wa tujahiduna fi sabilillah. Pagluas lungsad kau hatulan kabayaan sintuhan. Putikin kabayaan sintuhan. Ayaring kabayaan sintuhan, ay ikaw magayad sing kabayaan mo, wayron dimil kay mo karayawan, di ikaw makarihin. Di pini ing kabayaan sintuhan yan kay mo. Wa tujahiduna fi sabilillah. Pagjihad kau, pagluas lungsad kau, haatulan kabayaan sintuhan, biya sin piyakay singkatan kanabihan, iwan simyakad kaniya, aula-aula na, injunjungan taniw alayhi salatu wassalam, kialanuan niyan ng gumi, di papalumian magbalik. La tupsidu pil ardi ba'da islahiha, ay niulubuha, ay niularakain atulan hababaw singgumi sinubos na. Kaya pamarinta, sinubos na naparayaw. Biya din yung paglubo, bil maasi, simpagmaksiat. Nahisim mabasag magmaksiat ang masa na tuwining. Amo hindi maingat magtuhan. Amuin wala kimugdan in pamarat saya nila, hapamarat saya, piarasin Tuhan na Nabi, kahinapusan Iban Rasul. Na, watujahiduna fi sabilillah, pagluas lungsad kamo, kabayaan sintuhan niyo, bukon kumagulalan, sakawain pagluas lungsad niyo, imma syahada, imma naf, ada kala dumaog, ada kala masahid, induayad to pagdawukan karuha. Tanyo yan mga tuhan. Na, wang muyad to iyaga din yad no, business, usaha mo hantara mo sintuhan. Di magkalugi, tijaratan lantabur, di kau malugi.
In kapital mo salam, sa halapal mo salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hangpo taglima. Pagsambag kay mo, wa alaikum mo salam. In kapital mo, hangpo taglima. In nauntong mo, balabi-labihan. Itayan tuan. In nabasa mo hamukayat. In nauntong mo, tungbasan kausin Tuhan. Hamukayat sadya. In hamukayat, pila huruf. Inambuk huruf saja hangpu. Habang man kauruun hatulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Tu'minuna billah wa rasulih. Magparat saya kausin pamarat saya sabunan. Tujuh patuhan asalakan niya. Iwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan pagparangan mo, pagsabilan mo, insatru sin Allah Ta'ala, bang man di malarak, bang man di kumangi, in atulan biutang sin sila nakauna rin katutan niyo, kanabihan iban sin mga miyagad kanila. Uno yan tuang, biamwalikum, artani. Wa ampusikum, ginhawabaran niyo. Zalikum khairul lakum. Mga nasabot yadto, amuad tinikarayaw kaniyo parmansin Tuhan. Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum. Amo yadto ini karayaw kaniyo. Maita, way lupas. Wala kau kialupasan ginhawa. Wala kau kialupasan waktu. Wala kau kialupasan alta. Wala kau kialupasan unu-ununa. Imbihaw, di pagkitaon. Di pagsaypuhan sin tao. Pila na nalupas kaniya karayawan. Pila na nalupas kaniya umul. Pila na inalupas kanya riziki. Hantara na iban sintuhan niya. Hantara na iban sin pagkahin niya. Hawak to siya mig. Unim maraniya. Hawak to siya rumatong. Hisyun datungan niya. Taniyo mga tuwan. Zalikum khairul lakum. Parman sin Allah Ta'ala. Amo yan ini karayaw kaniyo. Hisyuren timayma, amanu billah, amuren sila na marat siya patuhan, wa rasuli, iwan parasul niya, maita, lazijun inda. Masarap hajantong nila, immakada kabayaan sin Tuhan. Masarap hapituang gaw takbaran nila, immakada kabayaan sin Tuhan. Na masarap bihawd ka ito, taniho, kana naman sin simod. Kana naman singgin paisan. Dahil nga sa babian, yan maglalag sim pinakamasarap. Ladjatu ta'a, lanab sin pag-ibadat, di lawakon sin tao. Ladjatu ta'a, lanab sin pagtaat, di nila lawakon. Ladjatul iman, di nila lawakon. Hisyuren nakalawag, hisyuren limawag, bukon mahunit lawakon, amanu billahi wa rasuli. Dahil nga sa babian, aon, business mo, hantara mo iban sintuhan. Kita niyo yan mga tuhan. Zalikum khairul lakum. Na, lilingon na ito yung baran na ito. Aon da marayaw ka ito, taniw kabayaan sintuhan. Atawa, marayaw kabayaan ko, kabayaan nila, kabayaan sinyadto. In kuntum ta'lamun, bang sadya kaya ingatan niyo. Magkakunahan kita niyo imingat. Uno, in kabayaan sintuhan ka to taniyo. Uno, in kakunahan na to di adunya kabayaan sintuhan. Bukon uno, in kakunahan na to di kabayaan ko, kabayaan nila, kabayaan sinyadto. Suwayroon in kabayaan sin Allah Ta'ala, maita, nahnu abdun min ibadillah. Ipon kita niyo sin Allah Ta'ala.
Paakaron na to inakal na to asalakan. Paakaron na to insuara na to asalakan. Paakaron na to impituang gautabaran na to. Hapad duman iban salakan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In kuntum ta'lamun, bang sadya in kaaunan sing kamu ingat ning di sa kamuan magmula. Taniyo mga tuhan, nari nga sabyad to, magkagunahan kita niyo panghati. Magkagunahan kita niyo ingat. Bukun ingat hantara sintaw iwan tao, amuin ingat. Hantara hindo sintuhan pakanabihan, hindo sing kanabihan pa umat nila, amin nyari pakita niyo hamasatan niyo ini insya Allah Ta'ala, inna kaagada, amura mga sila, bariman usog, iwan bariman babay. Maita, tiwok nila yung kabuhi nila, tiwok nila yung kamatay nila, tiwok nila yung rejeki nila, pakabayaan sintuhan, di maog. Ay mutukan pakabayaan mo. Ay mutukan pakabayaan sinapso mo. Diaugin timuk, diaug na tiukan. Taniyo yan mga tuwan. Na unim baita nila patuhan. Unim pamung nila patuhan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ing kabuhi ko ibang kamatay ko. Way agarun ko kabayaan ko. Kabayaan sintuhan. Ing katan amal ko ibadat ko. Way roon kabayaan ko agarun ko. Suway kabayaan sinuno. Yan mga tuan in kabayaan sintuhan. Yan mga nakapuin suway na to paganggautaan. Na unim baita sintuhan. Bangyad tumahinang inyad to. Yaghfir lakum junubakum. Maulong na kaniyong Tuhan. Paulungon na sintuhan ng kataan pia panjari niya. Sabab kamu in saydul kaun. In kataan pia panjari, kamu in pinakamarayaw. Ay bukun malaikat, bukun. Kamu manusia. Nagtag na din kan Adam, kamu in marayaw. Kamu yung pinagsadyahan sin sulga. Na yung pinagsadyahan sin sulga, sinalka. Amo hindi mabaya pa sulga. Ampay kataan mabaya. Taniyo mga tuwan. Na, yaghfir lakum junubakum. In kabuhitan ni urihadun niya. Bangaong kaibukan na to, tatandasan yan. Kaya paasan simbar iman usugiwan bariman babae. In bukun bariman usugiwan bukun bariman babae. Nainugnang ka. Nalulu. Ampay bariman usugiwan bariman babae. Impamung nila katantan, mga undumatong. Qaddarallah ma sya'a fa'al. Na. Yaghfir lakum junubakum. Ampunun sintuhan indusan. Mga anak po. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu turhamu. Pagka sila sa kamutud at tiranan, dahil hindi ka kupalman sintuhan. Akaran niyo yung pagka sila sa hiatud moon kaniyo sing kahinapusan Nabi van Rasul. Bang niyo yan iagad, turhamu magkasila sa kamutud. Maita, Allah subhanahu wa ta'ala magpabato. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Pag mabuka sadya kamu patuhan, pag mabuka niya tumahinang sabab, papaglasahon kamu sintuhan. Ang paglasahinang na to, na yan na to nakita. Maglasabiha, un pagkonsum, bukon na lasa, astul. Maita, na yun yung saitan hautan nila. Nung si saitan ayaw na ba? Pagparuldo na ikaw. Maraming at sabab yan. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irhamu turhamu. Kaya wajiban kamu maglasa. Biyasin paglasa nila na kaun. Naagad nila.
Naagad nila may kataan, kasuban nila na maglasa. Di sila mabaya magsagga. Di sila mabaya magambulda. Di sila mabaya magigilibambang zangki. Way kiarayaw. In kiarayaw ra. Pagkasi iwan paglasa. Na uno pen sumunod. Pero yung parlakum. Pag-ampun iwan pagmaap kamo. Pangayo kamo kamaapan. Patuhan ampun kamo. Miap kamo. Iwan pagmaap miap kamo. Hantara kamo si magkahi. Na unim pa ita sintuhan. Unim pa man sinallahu ta'ala. Yaghfir lakum zunubakum. Bang niunahin ang nasabot na kauna ayat. Ampunon na sintuhanin dosa na to. Magkagunahan kita niyo kaampunan din nga Tuhan. Magkagunahan kita niyo mag-ampuni magkahi. Maita, maghukom hadlaw ka na kana. Di ka makakaatul ni. Sayan mga Tuhan. Na, uno pembieta kakuyakan wayudkhilkum jannat. Firman sinallahu ta'ala, puas siniampun na yung dosa niyo, piapas na yung dosa niyo, way narusan niyo, in Allah ta'ala makuyag na kaniyo, in dosa niyo gantian na pamarayal, wayudkhilkum jannat. Pasurun kau, pasulga. Imasa nato ini via insulga haapu niya, hakampung niya. In tagdapo, in magbaya-baya Allah subhanahu wa ta'ala. Saka wa in syarat niya, in kondisyon niya bukon mahunit. Makad sadya kausin kabayaan niya. Na wayudkhilkum pasurun kamu sintuhan sulga, magpipi ka. Insulga yan, tajri min tahtihal anhar. Mag-anod-ano din suba. Ala kung sintaw, madto kita lang na paburakay, madto kita niyo padakat, madto kita niyo pabiyayin ning buhangin marayaw. Mainkan pag-uwi, mapaisin bayho, mapaisin taykod, mapaisin buktol, sinuno simpaso. Sa butangan ko, namin di mapais. Bang mo katarihan niya to, alamat sadya, bukunin natin yari manjari, saya ay mujad lupasain karayawan. Labi indayaw sindig to. Tajri min tahtihal anhar. Mag-anod-anod. Hindi bang kau nagyan nag-anod-anod, duay room dayaw na hilam. Yun na mangutkot, yun na katantaan. Uno patuan, wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Iwan sarayaw-rayaw hulaan, hasulwa, amunin sulwa, jannatu adn. Zalikal fawzul azim. Parman sinallahu ta'ala, amunanin paruntungan mulia. Untung hauno. Habisnis mo antara mo iban sintuhan. Uno aja, amanu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Amwadtu mga anak kapu. Impakuyag kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpakuyag kato taniyo. Pagkapiyay sintuhan na parman niya tunjikum min azabin alim. Yaribiyay si mga sahabat. Unin iyam malan nila Makkah. Unin iyam malan nila Madinatul Munawwara. Hawak tuin na biruun pa kanila. Sambil na wapat na. Sambil na hadya maabot tinadlaw kiamat. Alamat tadullu ala annaka tunjika min azabin alim fid dunya wal akhirah. Alamat mapalihala kau, bukong kampung mo, bukong bagay mo,
bukon kawasam mo, bukon ingat mo, sa mapalihala kaw, simpangakad mo, hakabayaan sintuhan mo. Uno yan. Dawamul ajkar. Patutuga. Pahuguta. In panumtum mo patuhan. Biyanin ng tagnaan. Kiraatu kitabi. Basaha ingatain kitab piaramon kayo mo. Piarahan kau sulat sintuhan. Pagkasulat simbakay mo. Nakapila mo na biyasa. In Quran. Shifa'uka, wa dawa'uka, wa ilajuka. Wa fawjuka fid dunya wal akhirah. In Quran. Bang mo yan iingat. Bang mo yan iamalan. Ubat mo. Ari nakaubatan sing kataan. In kaubatan da sin doktor amin na pangadyi nila. Bang magkugdanin sakitiwan sin ubat. Alhamdulillah magpauli ito ha. Way na sakit dukaing. Awon. Ikaw im mag-ubat simbaran mo. Bukon ka pa doktor. Antara mo, iban sintuhan mo, wiyaitaan kau sintuhan mo, ininubat mo yan. Dari pagbasahon sinta. Natuan, patutog inatay mo. Insuara mo, inambal mo, bikitabillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Biyabas sa inisinta ukatanta. Kulangin pamaugbog sin atay, kulangin pamaugbog sin akal, kulangin pamaugbog sin pituang gaw tabaran. In bari man bukon kulang. Perfect, even complete. Naita, paman sin Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum. Yukub, ang paniruhulan, waraditu lakum, makuyag ako. Naunin kakuyagan niya. At tamassuk. Wal-i'tisam. Pangbawbog. Panggayunggong. Hauno. Asulat. Kakitab sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tak kau yan mga tuan. Shifa'uka fid dunya. Wa shifa'uka fil akhirah. Wa syafi'un laka fid dunya. Wa fil akhirah. Tumabangkay mo hakabuhi, iban tumabangkay mo hakamatay. Ipagpauli, kay mo hakabuhi, damik kianadlo ka na. Yadto mga anak po, iniamalan nila. Bang kaamalan nila, may tanaturi kaamalan. Sinuerun silpon nila. Ba't bang nakaabot Abu Lahab sin silpon ini? Mari mag-Muslim yung maasusugad. Magkakad siya unto'y kuwambiha. Saan yung mga tuwan? Ingkatan, kita na to, hamasa na to ini. Ipagpausan sing karayawan, bukon ipagpalamma. Nahikarua. Eta sinallahu subhanahu wa ta'ala panabi. Ang pakaw masalamat. Kalbuka hammuhu lillah. Inatay mo. Inimpultan halawang sinatay mo pagtuhan sadya. Dahil nga sabab yan, tayong ukinin dua asin nabihin, dua tau Makkaywan tau Madina. Kita niyo na. Uno yan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Wala mablaga ilmina. Wala tusallit alayna bijunubika. Wala tajalid dunya akbar hammina wala mablaga ilmina. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. Pangayon na mo. Bang manin dunya ini bukun importante atay na mo. Bang manin dunya ini bukun namin pagbulok binasahan na mo yung aton. Hadi kuno yanin, sayantis similikan, naubos na yung buhok.
Way nakaibadat marayaw. Way nakapanasbi marayaw. Sa kaingatan nila, imbatu bulawan, iban batu, basi, iban batu. Na hindi ka, tubukon bihad to. Nakaw, nag-study milikan batu, basi, nag-study rin di ka to sa imilikan, nakahinang na basi. Hingka to, hingka ingatan da magdasim batu. Wala nakahinang basi. Subhanallah. Imili. May kan sali-sali nag-study. Qalbuhu hammuhu lillah. Impangatayan niya, piyahalga niya, kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tani yung mga tuhan, dahil nga sabab yan, mga tao Makkah, tao Madina, biyagwa sinallahu ta'ala yung sifat nila, radiyallahu anhum, waradu'an. Bukon niya tumahunid. Uyom ko tawaw mo. Sarak ka. Kabtangan mo pamarayaw. Sarak ka. Napunon mo na yung kataan, sarak ka. Nagsasarak ka pa kausin. Nagsasarak ka pa kausin. Biyad turagbus. Ingan niya yan. Kalbuka hammuhu lillah. In atay mo. In very important kaniya. In kabayaan niya. Di mutas day nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naapabilay na tayo, di mutas sa kabayaan sin Tuhan, ta'zimullah, namumuji pa Tuhan. Bang maingin pamuji pa Tuhan, magpuji siya simbaran niya. Ako'y nilaong na napudaguan. Lawakon niyo ma, banghaw ni napudaguan niya. Taniyo yung mga Tuhan, ta'zimullah. Bang ta'zimullah, ta'zimut ta'ati wal ibadah. Bang ta'zimul ibadah, harukun Islam 5, salah. Ta'zimus salah. Kakuyagan niya insyambahayang. Kaya kuyagan niya man insyambahayang, kakuyagan niya in waktu. Na murah-murahan, mga anak ka po, waktu na, tub-tub na rin to, murah-murahan. Asal dan na bangkitan niyo, rihilan pa sinallahu ta'ala waktu na insyaallah rirakitan niyo. Kakitaan niyo rin mga kamaumaasan niyo, magsubli-subli, magdihil pangadjian. Na tub-tub na rin to, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, tawfiqa wassadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wal makbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira, wa qalban khashi'a, wa rizqan wasi'a, wa amalan tayyiban makbula, ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa, wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun, nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya, wal fawza bil jannah, wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.